Wate yang berbahagianya kamu rempok lom katanya dengan acara cai bak jamu. Cai bak jamunya le cai yang kirim le pengarang-pengarang Aceh, anak muda Aceh dan urun tuha Aceh yang carong pegot karangan. Ya, jadi pegot karangan kirim. Ya. Dah baca. Dah baca le tengok tengok. Jadi no leng pengon tapi le Muhammad Pijai Tibang nyo katruh lom cik yang keno. Betul. Leng ni baca-baca random teh. Ya. Nyo na nabam lah yo. Malah nyo sang kakeh lagi habanyan lah. Tak benda akrak kamu na. Hai doa kerak lagi habanyan. Ya, jadi pemirsa kamu yang duk di Tinan, Ya. kamu duk di Tino. Betul. Ni dengar dari awal sampai akhirnya tam talum le. Kam talum le lagi biasa macut Ngak gelah. ngak gelas tu. Assalamualaikum kaum bangati salim raja jino alun tapa ubena pemirsa kutangan digle tengku bangati Bandung sedara mudah-mudahan rakan bangati nyo katruh jae tino bak meja Betul. ubena karangan yang kagerawe ai tengku bogati mandum lun baca dengar di tina narakan bongate duton dengan gle bandum sedara Ya. ubena judul yang katruh jae Bandung hanapre mandum lun baca Nimba malamnya hai cemo tua payah tak pegah ni bak pemirsa. Nyo. Di ulun tuan walaupun kena ulun langka tapi hana ulun ba keretahnya pakai bancara. Ada hana nubah, hana masalah. Nutim pegah-pegah, ada gop rika. Betul, Raya. Nutim pukru tiga go, mangat gairah. Lun baca kita, mangat gembira. Betul. Hayak lain. Kabe. Nyan. Nyo baik panjang li. Baik panjang le dalam kerja. Tam cuca ada go. Betul. Jino ta baca laju syair yang kagak kirim li urung-urung kirim. Nyo. Cuma nyo na sabo syai Ya. derita lang rumah tangga yo. Ya masyhur Wahroni. Masyhur. Masyhur Wahroni. Wahroni ya. Nyo pun yan. Peti pendatang baru. Pendatang baru. Betul. Syai nyo oleh ustaz kedanya Tengku Masyhur Wahroni. Ya. Okey. Kai mekalan-kalan di Facebook. Nyo. Yan ganyan na cik dakwah selamanya kan. Oh benar. Dan ada syai-syai pi na cik pegot baba nyan ah. Betul. Medsos. Cuma nyo kagak kirim kena. Oh. Yang melalui dunia maya. Ya. Judul syai derita lam rumah tangga. Anu guda di grup paya lumo dara putuh talo sambung rika Cina buta tuha muda baca jino angin tega kaya bungkar lampaya cabung kak kiro adik lia mata muka abang baka jarang gua na bekahana le gap nyan kira rumah tangga tan gehiro dat sengsara adik lia rap tiap mata payah limau bangsi ura dawa abang baka gekap igawa pakon meno hai kakanda tan niat na le ulunyo Betul. sabe ni wawa malam jula puwa bak janda nemu lalau Ya. ulun jino han sabat tip merana lam rumahnya dengan trawa ulun rasa sapuhana abang puawa hanu timblo muncam plijra pelam saka ngan boh kira Habis perasaan. wo dro mendong Wow dong. Ti aleh. Wah itu nak di nong kan
menyomenan hai bang bakar tanyo dua putoh dalau pisah ranjang laju tiga jiut nemita lain putra ulun tuan wabak poma ngat gemita lain lakau daleh agam jai lam dunia Ya. bukan cuma drawan hati draw Betul. putuh layang buat badai ba dalam mega angin tanpa cukup tak gram mirah mata kam ge tanpa muka bina. Wah. Kang kai ek ni. Berarti kamera muka. Kang mirah muka kai ek Kai ek, kai oh. ek trom. Lonta lượn hè là du gật cả đã lựa du lonta lượn hè là du gật cứ để bạc mà cứ ta dạ wow Oma. kacau baje kacau ija be sapuna tingai inau bak macanyan adik lia ngon ia mata wa bak madraw Betul. hati lekang dalam dada tak kecewa ngon sam lagau Allah. mungkin kadang enan kada hanco sangka rahsia apa tanyo insan geyuwa taba dalam dunia legu ujawa lampau kacang pula lada lampau pala na bapa nyawa sigolanya dalam kama abang baka ge tidro hai nong kata lehit Habis biasa. bak ma Betul. kata lek le Nak kumpul lah. mai tengok ka tidro Dia tahu. ka tidro yang ha Betul. ule mumang puata kira bungo sinja magun kedawa teka sadar lam sinuna mita cara guna muawa tapi rakan mucut punca hanjut kita berangkah wap ta lượn le mơ pư cara Cina Buddha buna tidro nya nei nam pon athai na kana pu Cina Buddha bak masanyan urang mita bak masanyan urang mita Cina Buddha istilahnya kawin tiat haji kana yo cerita ma dayu dudaw kana urang Cina Buddha ngon serta bungong jaraw wasit laju pegah cara be'oh jula lain bagaw haba putoh tanggoh kana pegahana dalam sunyo kamu kawin ngon silia jima gata yang baik tua haba putoh tanggo kana pegah haba dalam sunyo tu baik dengar igam Betul, betul. kamu kawin ngon silia jima gata yang baik tua bukan cinyo ulun patah hai bang dika bukuh muha ada jut kacre sigra oleh gata mano baik lagu ini kau pegak menana Betul, betul, betul. bukan cinya ulun patah hai bang dika bukuh muha kulun tuan hai pam rika bang baga bek lerango jejak pulang inong tuma atai benar idah sampau singkat karang dalam rika laju dua kawin kamu lun kawin ngon silia tam seraja dengan putra tepeh badan dan perkara akad kana hai pam rampau hai pan rampau di mak tuan restu pina ayam mata ulun puau jihlan puau alam istana dalam kama jati buta tema buat kamu dua yang dewasa pasti muha Habis. Kamu, Betul, betul, betul.
Yang tan ayep sakit rasa sinya dika mangan atau hanle dicre nyoka nyan kapalaw. Hai tem ji. Yan. Yang tan ayep sakit rasa sinya dika mangan atau hanle dicre nyoka bala abang baka ge tidro di awaknya katan musra di kalia mangan atau hanji temle pitah dua pelom muda lintu jino lom god akai ngon perkasa abang baka tu hinggi gawa kaku menanyan cerita ingat bena mandum tanyo beban bacu dengar haba inong tanpa berangkah kata talu le sudah haba akhe mata telah duda nyengka kawin ingat benar rumah tangga bek na kacau puo nafkah mita buna bek inong na bu o tulo bek oh nai nong bu o Betul. ya yang betul kah no cha rawe haba kamu mada ba watanyo maakulon nyona gata kadang habahan get rampok. Sekian dari masyhur Wahroni yang di Aceh Timur deh kah? Oh yo. Jadi mudah-mudahan ka kirim keno. Ya. Cai taboh ile tengok kirim lah. Berarti tengok now lah ilau. Nah lah ilau. Jadi nyo memang betul pegang. Betul, ya. Jadi danyo lar rumah tangga baik dia. Hmm. Dan nampan ka je tajak. Ya betul. Baik banyak kam tu mupu. Kata lek le. Jadi nya hai nau tu nyemun begas tapi begas anjir nya ka kata forman kan. Nya kam kawin dia tengok ka ceri. Nya anjir mah di tegamnya ai fikir apa kapah dah balik wa ceri-ceri. Boh mangan. Ka aku di yang perle dah pegah buat walanci be awai buat udo dah fikir awai fikir le ya Ji menyebut mangan merang kat tahu ji handi. ya Hai ko bah ali. malan terpolong Jinau ata Lisa Ulfa si titik pesan ke berang. ya Lisa Ulfa nyo update tapi kayak Nyau judul cai Lisa Ulfa si titik pesan. si titik putan katruh keno nyo ne dengar tuan baca apa putan ni keso pesan ke tho ai bi ke Ya. apa ke gop ataupun ke draw atau ke bahati. Betul. Namun judul cai setitik pesan. Na baju cai rawelon gasi lipengan oh gatai. Na baju cai rawelon gatai lipengan tubai baklon na bacut lon lake bagah berawai bek sampai kanyai ulun sunun karena kemarang hai banggoh lihai oh jaro gatai lon tuleh bacut haba tamsilan ingatan akai bet jut ke jawai setan pebulut Ya. iblis ngon gata beda sejengkai bertegah nak hai puanyang ta pubuan Betul. tubuh yang kana benata kawai gaki ngon sapai beruh gop sunun maruah ta jaga gata babe maruah ta jaga gata be sagai nama sungon akai taban ta pubun ilmu ke tiang iman ke pangkai pedang mahligai cit bumusanun Betul. larang rabbana bekna tagapai bek sagai-sagai dosa dajun han berkah hudip dalit yang gadai sampo tro ajai tanyo mucucun
maka hai ade tilik bersep jai Segah tap gupai puanyang ta maksud Munyoka male atun te atu kanyai Dak muka tu bai boh ming tu bulu Kayem gu pegang sejarah awai Ya. Insan dum lihai dak tan panjang buat Walau gu merunau dua le patai Tok masa ilai namun jut kebut nya ladum ah. Ya. Oh gu merunau betul walaupun masa ilai kebut jut kebut Nyan ke hai ade tare ke bekai Puah asai cara menuntut Dacok ku curmen menuen awai Sikrak tak apai sabeda pubut Ngon tanyo sungo riuh me apai Cit kana bekai walau me bacun Sabab pu mantong tadong ba asai Yuh gohlom jawai benar menuntut Ya. Tujuan akhir bek lilam lalai Bek li gai bugai sabi danyongun Hana ilmai dungengan kanyai Han mupat gatsai penyong tapubut Eno ku cae rawe ti gatsai Dahan apai bermupom bacut Lelaki mua bagaharakan hai Pathan sesuai kakeh bek nekut Dari lisa ulfa habatan tubai Cit beok sagai ka ulun sekut Tengah merunau menawa kehlapai Yang penting ramai urang tem jak ber Betul rea. Ya betul datang Pajih nyan putan Ya. Jadi danyo bek tempe tubuh danyo dipelalo oleh setan kan Betul. Jadi dah pubut yang god Baik lale. Baik lale. Tengok akan kebuka lom saya oleh Lisa Ulfa. Gekirim kena baca TV yang kan pegot kalau tuan baca mudah-mudahan berjit ke pedoman urang yang dengar dan juga kamu juga tanya kan pegot saya lebih tak alam. Ya, saudara baik nak wae dile ada akan kamu sambung lom saya cari yang lain. Assalamualaikum kaum saudara salam semapa di dalam syair salam ukhuwah lupa mulia sambon saudara ngon ikhlas hati